Yes, nongeye kuguha ikaze umukunzi w'Ipari uyu munsi, wowe udasiba kudukurikirana, wowe wakoze subscribe ndetse nawe mushyashya aribwo ukibona Ipari uyu munsi, turagusuje cyane tukubwira ngo banza ukore nawe subscribe wiyandikishe mu bantu bagera mu 100,000 bamaze kutugirira icyizere kubera ubunararibonye dufite muri ibi bintu byo gutanga ama prediction kabisa. Yandikishe rero kandi no kukazogera kugira ngo tugishyiraho Shwadil uzajya uzibona 5/5, hanyuma nawe bigufashe gukora umunsi wawe neza, urya amafaranga winjira muri 5% bakura inyungu muri betting kabisa. Nicyo twaziye rero kubafasha gucukubiri no kuribwa bya buri munsi, guhomba amafaranga bya buri munsi, nicyo tubereye hano. Twari tumaze iminsi nubwo atari myinshi cyane tudakora, ariko kuri ubu ngubu inkuru nziza nuko twagarutse kabisa, kandi inshallah tugarutse ubu udasubirayo kabisa kubera kandi kazi kenshi tugiye dufite, ariko ubu ngubu turaje kabisa. Guys, rero reka maze nibutse abashyashya ko tugira n'amapari dutanga byihariye ya correct score abayizewe esa amprusa, nko kugenda ubona screenshot muri screen zawe kabisa. Izo twagiye dutanga mu minsi yatambutse ndetse no ku munsi w'ejo, ngira ngo zose uri kugenda uzibona kabisa. Ndetse nushaka no kujya muri groupe ya VIP twa Ipari uyu munsi, nabwo nta kindi bigusaba no kutwandikira kuri nimero ngiye kugushyira kuri screen yawe, ubundi ukatwandikira ku rubuga rwa WhatsApp, ubundi tukagufasha. Ni nimero niyo kutwandikira ku rubuga rwa WhatsApp, ubundi tukakubwira icyo bisaba, tukakwinjiza muri groupe zacu za VIP, ukajibona ziriya game zose dutanga byihariye, ndetse no tutaba twaprodinze kuri YouTube ho kuri WhatsApp turazibaha neza cyane. Guys, rero uyu munsi n'umuriro muri UEFA Champions League, match zose ziramanuka. Fata agakayi kayo n'agakaramu, turakoramo ipari zigera muri 3. Iyi ngiyi ni ya mbere, Club Brugge ndetse na Marseille. Ndakubwira kugura ibitego 2 muri uyu mukino, ni saa 4, ni over 1.5 goals. Hanyuma Benfica iraza ko yakira ikipe ya Real Madrid, ndaza guguhereza Real Madrid from Coco win kabisa. Hanyuma ikipe ya Borussia Dortmund na Inter Milan ndaguhereza both team to score, benshi muzi kuri yes kabisa. Hanyuma guys, rero turacyakomeje n'undi ku saa 5, ikipe ya PSV Eindhoven iraza ko yakira ikipe ya Bayern de Munich, ndaza kuguhereza kugura double chance ya Bayern Munich koza kubitsinda umukino cyangwa se ikawunganya 5 ukuri kagenzi kako. Hanyuma iyi pari ya mbere tuyisoreze kuri match irahuza ikipe ya FC Barcelona, iraza ko yakiraga ikipe kitwa FC Copenhagen kabisa. Barcelona rero iraza kuba itsinda Copenhagen, ndetse uyu mukino ubonekemo n'ibitego 3. Ni Barcelona win ukabifatanya na over ya 2.5 goals, biraza kuba bigenda neza cyane. Nizere ko iyi pari ya mbere tuguhaye uyikoze yishyira ukwayo kabisa, mu rwego rwo kuminimiza risk kabisa. Iyi pari igizwe n'amakipe 5 urayishyira ku ipari yayo nyine, useparating, hanyuma uhindure page, ubundi nkwihere n'akandi gashwadiru gakurikira muri UEFA Champions League. Nkomeza kwibutsa batarakora subscribe ko ari cyo gihe kugira ngo muyikande, kugira ngo tuzajye tubana bya buri munsi muri izi shwadiru tubaha kabisa. Guys, rero reka dukomereze ku yindi pari ya kabiri nyine nkuko umaze kubibabwira. Ni iyi ngiyi rero, ni ikipe ya Liverpool iraza kuba yakira ikipe ya Karabakh, ndaguhereza win from Coco ikipe ya Liverpool hariya Anfield kabisa, ndetse nayo yikombineho Liverpool win and over 2.5 goals mu rwego kugira ngo twongere odd kabisa. Hanyuma match ukomeye, match of the day, ni ikipe ya Manchester City iraza kuba yakira ikipe ya Galatasaray ya Osimhen kabisa. Mu by'ukuri Manchester City ntago imeze neza cyane, murabyibuka ko iheruka kujya gutsindirwa kwa Bodo kabisa ibitego 3-1. Hanyuma Galatasaray nayo ni ikipe nyuma yuko Victor Osimhen agarutsemo, ni ikipe turayizi, nayo ni ikipe ihagaze neza hariya mu gihugu cya Turukiya. Bayisuzguye cyane rero ukurikije ku maodi bayihaye, Galatasaray bayikubiye 13 mu by'ukuri. Ariko Manchester City irashaka kuza kuzamuka iri mu ikipe 8 za mbere kabisa, kandi
birashoboka kuza gutsinda Galatasaray hariya Etihad Stadium. Shwadiro rero nziza yizewe ndaza kuguhereza no kugura ibitego bitatu muri uyu mukino, ni over 2.5 goals kabisa ku mpande zombi kabisa, biraza kuba bigenda neza. Hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kuba yakira ikipe ya Newcastle United hariya Parc des Princes kabisa. Hanyuma iyi match ndaguhereza kugura both team to score, ikipe zose kwinjizanya kabisa, abenshi muzi kuri yes kabisa. Hanyuma indi match ni match irahuza ikipe ya Bayern Leverkusen iraza kuba yakira ikipe ya Villarreal. Ndaguhereza kugura double chance ya Bayern Leverkusen kuza kuba itsinda uyu mukino cyangwa se ikawunganya. Guys rero reka dusimbukire no ku yindi match irabera mu gihugu cy'Ubudage, ni Eintracht Frankfurt iraza kuba yakira ikipe ya Tottenham Hotspurs kabisa. Ni match nayo iraza kuba itoroshye, ariko iyi match ndaza kuba nkwera kugura ko habonekamo ibitego bibiri, ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma iyi pari ya kabiri tuyisoreze kuri match irahuza ikipe ya Arsenal ifite umujinya mwinshi cyane, iraza ko yakira agakipe kitwa Khairat Almaty. Gurere Arsenal win ndetse n'ibitego bine muri uriya mukino, ni over 3.5 na Arsenal win kabisa. Hanyuma tugiye ku ipari yacu ya gatatu uyu munsi harashya kabisa, ni Monaco iraza kuba yakira ikipe ya Juventus. Ndaguhereza kugura iyi match draw, iyi match ko irangira ari draw kabisa. Hanyuma Union Saint Glorious abenshi bakunze kwita Glorious iraza kuba yakira ikipe yitwa Atalanta kabisa, cyangwa se irarara ya mugabo witwa Lukman. Iyi match rero ndaguhereza kugura nayo kubonekamo ibitego bibiri, ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma ikipe ya ATM cyangwa se Atletico Madrid iraza ko yakira ikipe ya Bodo Glimt. Bodo Glimt murabizi ibyiheruka gukorera Manchester City hariya ku kibuga cyayo, iraza kuba rero yagiye hariya kwa Atletico Madrid. Ndaza kuguhereza kugura uniform koko ya Atletico Madrid iracyuriye match. Hanyuma Ajax Olympiacos ndaguhereza both team to score. Hanyuma Pafos FC na Slavia Praha ni double chance ya Pafos gutsinda cyangwa kunganya. Hanyuma dusoze pari yacu ya nyuma kuri Athletic Bilbao na Sporting Lisbon kabisa, ibitego bibiri mu mukino, ndetse wongereho ni match irahuza ikipe ya Napoli na Chelsea, twakita nka match of the day mu mukino ukomeye umunsi n'uyu nguyu. Napoli na Chelsea rero ndaguhereza kugura ko habonekamo corner 9 kabisa, kona over 8.5 goals. Reka ngushimire rero twabonye kuri iyi pari y'umunsi, dusubire ku munsi w'ejo njye kugezagaho nyite Gladiator kabisa. Twandikire kuri nimero kuri WhatsApp ku zindi shwadiro zihariye. Ciao ciao.